e le lei o le vi atu i le lii, ma ia fai pesenga i lau suafa le siri e se. O te moli fa malo mo le sao pesenga fa le nganga, au fai pese uma o so se e ka le sia Kelsiano i sa moa matulu i fafo, i le moli ina o le mau. O Yesu Keriso, o ia lava o le lii ma le faaola o le larolangi. O le tatalo, a vea ia fatu fatunga o pesenga le au Kelsiano e ala i upu, o fati ai maise o tātou leo, ia vi i ai le atua, le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. Ua usuina ele nei au fai pese vi inga o le atua, e au alofa ai, i au ngā tamā o e na solo ai le tofi perestene, o le kalesia metutisi sa moa matunu i fafo, e mana tua ma le lotu whaafitai i le atua, lo lātou sao tā ua, e le ngata i ngā duenga o le tala ni lei, a o le avea foi mataitai o le kalesia, talu o le whaatuina le Konferenisia Samoa, i le suafu malu o le atua e whaapea atuai, ua mali e toa, ua malo tau. Amen.